Coba naik sudah orang di pasar pagian. Sabi naik. Bawa bisa naik. Ayo siapa betulnya udah naik harga. Tapi coba nonton sama harga. Pakai pergi. Mau apa beti-beti waras di? Omen nih, alani harga di situ orang di pasar pagian. Biasa do ya kasih turun naik turun harga na. Kalau itu bukan hidup. Oh lo dah bang, alin pakai lewat tuh udah naik harga nah. Itu berapa harga na? Omen nih cabai setan 100.000 masa kilo. Pala-pala ini mau menurut seperempat 25.000. Dia mah sambil menebal. Toh mak, paling mau 2 bulan naik harga ini saya baru bisa. Tahu na ya tuh menurut sabar. Dia sana belanja. Jujur masanya pas licet ku bahaya. Paman malu do mendukun hatam. Saya dari udah dia malah mau belanja amiku. Alah, tolong ibu. Nah, mulai malu kana. Gua segede mau lepas. Mari. Karena aku pasar pagi belanja. Ada semua nih. Buat si Daci. Nggak aku belanja. Oh, nggak mau lupa. Impas kan? Tapi mau awal mau lupa bang, awal benar. Ulang manyan. Nong saya berbeda-beda biho. Masuk nggak mau lupa deh. Alah nang ada biji kecil aku. Dan mari. Oh, mau lupa. Dong. Apa yang janji ku dalam kesekerjokku? Dong. Oke nggak kesepakatan kita dari dua. Malu lawa belanja, berarti ho mangalopa. Malu ho belanja, berarti aku mangalopa. Kan ini kesepakatan ta. Duduk. Bau lawa mak. Masih anak mau lupa. Bus malah mau paling mau. Nggak sini mah. Aduh on, pagi aso dong. Memang nasi ada Rusia dia mangalopa. Nah tu dia manuai ni. Nalau dorang nak cium di ruangan nai bah. Kita lagi maju. Dia mesti nomornya. Dong, ting mesti nomor nak. Nah isang nga jodoh na ini dah. Mereng at tungan nun. Shalom. Nasihat dia doh. Bos kan jadi mengelupa. Lantai dari toko. Lahu marmiam. Apa tugas menjawab mengelupa sudah dua korbe. Karena hujai. Upor rumah dengan mi. Sedang saja bumu. Isi dorong mangurupi otik isu saya perjalanan non. Udah mana dengan mi. Masih gak bisa. Asal boha maksudmu. Apalah saya di bahasa ngone. Ada nang iba ada belanja. Makanan disuruh mengelupa. On, langsung dipaduli ko di bawa katai. Apa kan udah kenakinan, ada hijik turun aku. Dan boy haru aja lo mengalap bahwa asa dipanggil dong ami. Alasan masuk dia keletung di beko. Uang belanja bisa orang dilaku. Ada bertingkah rupiah. Masih gak bisa satu tong belanja. Ada orang dilaku uang belanjamu. Kamu udah kok pas gajian lu kuliah uang belanja aku. Masih gak bisa ikut-ikutan mesti uang belanja. Salah haruah. Mas saya lebih baik. Terang gitu ya beko. Tuh ini hatam tau. Siya orang menukun ko. Oh, lo bang apa kalau tuh hatami? Ada dong samu tadi kira? Maruha orang sahuta. Maruha musim meludak sahuta. Nengawag miya now. Nasa ibi ba? So ako nang matok si bata ng sahuta yung malu diulupa di perjalanan. Mulai direrarang di bana. Gabi lupa madimulana. Bulsunya suka mangurupi, bangun mangurupi. Gabi lu berksidelia mo. Ang siyang mula na yes duro ako da. Alawi dari keadaan na tuwa mo di utaan. Roma ngelek di jago nami, asa di jolok ko di perjalanan. Ala sorok keluarga mo. Sedia ba habis saya pengen mangurupi selama audison? Dok, ko nasugati. Oma jauh mana manuhat tabur jodot hepe. Dan jauh hepeng mi. Nau pangido, masyat tu sa behita. Hola nido.
serupamu sogo akadongamu patalu roham nuburu naniuru paduho buru molotuk sahap pehotu perjalanan ingot daburu patalu roham. Wah, sisipo. Belum bos, ada sisipo. Shalom. Shalom. Mula do kerja. Halo, Bah. Ali jam saya duduk ya. Izin na setengah hari kerja. Ay boy, dara di tempat kerja mo setong hari. Boy, alay ko na lang sana pasti matong. Oh, ido. Jadi amay baik pala sa makan di luar so. Kurak saya tahu. Saya medong-medong rasa ulukku. Memang ni boto laki dara hono sehat. Boy hara dilal halaki. Suku-suku mo pera suku-suku ni nalo ako. Audo na mirdong gabi holo ako. Dia maksud boy dilalalaki. Jadi buat sih dulu semula. Ah, malas sama ngalu si suku-suku mo. Lucu. Dengan di jualan na untuk klinik merubah dah. Neng mau tu klinik. Lama no rempehnya. Balang macek mada. Boy do kan? Boy. Kumul telepon. Halo, Ma. Halo, Auro kak, Tumbe kumar telepon. tolong majau kak, Mardua haro ako. mardat doi tadi huta kak, Alam niya ako mardado. terdanggurau kaca ni jauh ni tetangga tau. Amanju Tuhan. Pasira di danggur ho. Saya dicaki-caki keleng na ya una bagus. Bari-bari wa si sekolah na senin na tu au. Mata he. Marjia do ita benom mo ba? Salah mau disika, tolong maju kak. Hepeng nyo mak piswarong lama bayar. Buasir pera di dongani ho ibana. Dakke abe hurungani i. Na iba sa mga itsagi sa teras ni jauh na Wait, ahe. Dahil ni rohan ni Jol mga merkam na paguson. Boy do kak, Di haro ma. lama maja lagi pamijaman, lama bayari. Oh Tuhan, sige Rocky merong maki. Sa di hara di doko dadona. 500.000 kak, tolong maju kak. Mengirim maaf kak. Wait, ahe. Das ni rohan ni Jol mga merkam di hutaan. Madua ka. Berjabu namin na di hutaan. Buat ka di betul. Saya dicaki-caki gilang na yang giku. Ala rin ko na bukus sa nina. Baju sekolah na maribak-ribak sa nina. Deng dia na tutuan na laki. Barak ko butoy bay. Bumangao madang giku. Gabi di danggur kaca di jabunay. Oca. Gabi mamambay merdadohan. Batu tuh. Sebel hati-hati deh adik ini. Ding butuh iba na biar. Memang songon ni do Jol mani. Jadi sedih madado na di bay. 500.000 di dok ang giku. Gabi laslaw mau mak ko mga lulupi jaman. Wala law mabayar. Bahasa Inggit mah bah. Adong jual mana marasi ni roha. Gue malah pijaman tuh tulangi. Sayang giyak madah. Si rescue. Tunggu dok saat lebih ya bun. Macam mau kata ini. Bisa dengan sekali bay. Shalom. Hello. Bisa dia doh. Tunggu keliling mulut tu jauh. Sejam ni dong aku. Ido.
Sono saya ho, mulai kerja langsung 7 bidang kamu. Naruh dulu nak dulu. Oh, iya deh. Ani, dengan jodoh nak toko mas dah. Di rumah mas doh. Daw nga. Jadi mah kita lah tuh sih. Nag-uujol ka ko daw. Wala tuh dia jalan wi. Malamang rupi maki na maberdad doon ay danyang giki. Wala masampai majul kalumi ho. Jabe bayan ako to si. Itong nahutiyo pe. Pas-pasak parpangako na ma. Dat ang kosto lang karejo. Di ko to hodo kan gaji ko basic. Ido tong lamang rupi mako. Persikolon niyang giko. Ay, suko ka tos gidong adong Nunga nila nga rumidok ko pa. Oh, iya oke. Jadi jepi kan kita lah tutup ke masih. Diyan di mamanud dah. Oh, ulit pusat nari. Buharo mo sa nari. Neng mo telepon na stop gitu na tuh aku. Mana ko kabarnya lagi. Oh, matelefon ma. Lima juta? Tuhan, mulai kon jualok kudo kaluk kulau palunasan dan yang giki. Ikhlas piao Tuhan paluahone. Asal nang lam di paila na tua-tua ko na di huta. Bah, apa saya di nomor telepon nih? Enggak. Atang mga ni majuaw. Itu dia. Ali tutok ko masih. Ano tuh sih? Asik ko, kakaking ang dokon. Nungani Johnny ko ang maluko ko muse. Wala ra jalan mo kalumi. Jadi abi benok ko lang mga lunasi. Wala ni naman satu-satu na jalan. Anak ko lang jalan lebih kalumi pa. Ato na sa ulo do madungani, sa huboto. Dan masuk olah Risti. Ah, kalau sa huboto manang, dari panek ko do makatay. So ano daw maksud? Apa lang majo? Ah, udah magboto sa mudi tetangga ko di hutaan. Gabi di paila manunumak ko di hutaan. Paso majo ho. Nya nalo kepekku. Imagine ang pakti magkirin tulang. Serius do ho ani. Oh, lo. Mungkin nga bagyan mo hepengon. Diba sudah ko sa nito ho? Ala na. Alo kay jajik ko tunatutu aku. Bulanon. Nang adok story na laki di huta. Mulugura kepeng na yung buru tagbejo din na. Kinagkipas na mga telepon niya. Ngapas bilin na laki. Jadi yung masisan hepeng mo 500 na yun. Ima di pakai. Kiri man tunatulang. Serius do ani. Oh, lo. Maka na jol be kalumi. Aso nang yes di ring. Anong gabili? So di ba ring jol ma? Imada mula tidak ani. Olo. Dito mo to atem. Yan na. Salaw ito to atem.